Shalom na kukaribisha tena katika jukwaa hili ya mafunzo na mafundisho kama vile inavyokuwa mpango wetu. Najua kwamba utabarikiwa sana, na leo tutakuwa na teme mzuri sana ambayo tutaongelea ni nini ambayo unayofanya kanisa, nini ambayo unafanya jamaa, nini ambayo unayofanya watu, nini ambayo unayofanya business washindwe. Ni siri gani, ni kitu gani? Kwa sababu wengi wameshindwa, si kwamba walikuwa waitwa washindwe, ama wengi wameshindwa si kwamba wangilipashwa shindwa, lakini wanashindwa kwa sababu siri hii, na wengine wanaijua siri hii na hawaitie kwa kazi ama waitumizi. Ni siri gani ile? Haya, katika mafundisho hii tutaongelea pointi 3 muhimu ambazo zitakusaidia. Kwanza tutakuwa na utangulizi. Kisha utangulizi tutaongea namna gani neema ya upekee inaweza fanya watu waweze, na pia ya mwisho na 3 tutakuwa tukimalizia tunaongea namna gani neema ya upekee inaweza fanya watu wakashindwe. Haya, tuanze kwa pointi ya kwanza, utangulizi. Lakini kabla hatujaongea juu utangulizi, niruhusu nisome maneno takatifu, kwa sababu msingi wetu ni Biblia takatifu. Barua ya Paulo kwa Wakorinto sura 12 na mstari, tuanze kwa mstari wa 4. Barua ya Paulo kwa Wakorinto sura 12 mstari wa 4. Tunasoma katika jina la Yesu. Basi kuna karama tofauti, bali Roho ni yule yule. Tena kuna huduma tofauti, na Bwana ni yeye yule yule. Kisha kuna uwezo tofauti wa kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule yule, azitendaye kazi zote katika wote. Amen, amen. Asante. Najua kwamba teme hii yetu itakuwa baraka sana. Mara moja tatuchuke kwa pointi ya kwanza ya utangulizi. Katika utangulizi naleta definition ya jambo ambayo nilisema, ama siri ambayo niliongea nikasema hivi: siri inayofanya kanisa zishindwe, siri ambayo unafanya jamaa zishindwe, na siri ambayo inayofanya watu washindwe, siri ambayo inayofanya pia kongamano ishindwe, na biashara inaweza kushindwa kama siri hizi haziko. Enterprises ama mfumo ya watu inaweza kushindwa kama watu hawaelewe siri hii. Na ni siri gani ambayo ilikuamba watu hawa waweze, jamaa ziweze, nyumba ziweze, familia ziweze? Ni siri ambayo neno ambayo imeitwa neema ya upekee. Haleluya, neema ya upekee. Ukiangalia katika video zetu ambazo zilipita huko, tuliongea juu ya neema ujumla. Sasa leo nakuja kuzungumza na hii siri ambayo pia inaweza fanya watu waweze, na pia kama wengine hawaijue, wengine wanaijua waitendee kazi, inaweza fanya washindwe. Inaitwa neema ya upekee. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa neema ya upekee ni nini? Neema ya upekee ni uwezo wa kimungu unaofanya kazi ndani ya kila mwanadamu. Neema ya upekee ni uwezo wa kimungu. Kwa sauli nyingine tunaweza sema hivi, neema ya upekee ni talanta ambao Mungu aliweka ndani ya kila mwanadamu kwa kuzirisha ama kwa kuonesha nguvu zake. Kwa namna nyingine tunaweza sema hivi, neema ya upekee ni nguvu ya mtu peke yake, anayo haifanani na mtu mwingine. Mungu alitia ndani mwake kwa kufanya kazi. Natamaanisha hivi, katika dunia sote tuliumbwa na Mungu, lakini tukuumbwa sawa sawa. Katika dunia tuliumbwa kwa mfano wa Mungu, lakini kuna zile siri ama kuna ile nguvu, kuna uwezo, kuna talanta ya Mungu alitia ndani ya kila mmoja ili kwamba dunia iongezeke. Shida tunayo ni kwamba familia zetu tunashindwa, kazini kwetu tumeshindwa, kanisani kwetu tumeshindwa, kwa sababu tuelewe ya kwamba kila mmoja katika dunia hii ambayo tunaishi, Mungu alimuumba na akaweka uwezo ndani mwake ya kufanya mambo ambayo mwingine hawezi kufanya. Uwezo ambao uko ndani mwako haiko ndio uwezo uko ndani mwangu. Uwezo inaweza kwa mwingine, haiko ndio uwezo uko mwingine. Sasa Mungu akaona vema akatenganisha uwezo hizi ndani ya watu ili kwamba dunia iendelee.
Neema ya upekee ni ile uwezo ya Mungu alitiamu kila umoja, ama talanta ama zawadi, wengine wanasema ni nyota, ambao Mungu alitiamu kila mwanadamu ili kwamba ule mwanadamu akitekeleza. Unajua kwamba Mungu alituumba na tuna mission. Mungu kututuma kwa dunia, tulikuwa fanya kitu, tulikuwa fanya mission fulani. Sasa hiyo nyota ambayo inawezesha mwanadamu kutekeleza ile mission ambayo Mungu alimtumia kwa dunia, ile ambayo ndio wanaita neema ya upekee. Bwana Yesu asifiwe sana. Naona katika Injili ya Yesu Kristo, mwandishi Mathayo sura yake 25, ukitona hizi habari, Yesu anapana mfano ya bosi mmoja ama bwana mmoja ambaye aliwakuta watu watatu, akawagawia matalanta, akawagawia. Biblia inasema akapatia kila umoja kulingana na jinsi alitaka. Hivyo ndio Mungu alituma katika dunia, akapatia kila umoja gifts ama uwezo, mamlaka kulingana jinsi Mungu anataka. Biblia inasema bwana huyu akapatia mtu wa kwanza talanta 5. Walikuwa watatu, lakini kumbuka kwamba kuna ule ambaye alipata talanta 5. Tuliumba si sote na Mungu, lakini hatukupewa zawadi moja na Mungu. Tuliumba sote na Mungu, lakini hatukupewa capacity moja na Mungu. Tuliumba si sote na Mungu, lakini hatuna nyota moja. Haijalishi tulitoka kwa nyumba moja, haijalishi tulitoka katika tumbo moja, haijalishi tuko katika jamaa moja. Hayo ndio shida hii. Shida ni kujua kwamba talanta ambazo ninazo haziko ndio za mwenzangu, uwezo ambao ninayo. Hayo ndio Yesu anapane mfano. Bwana anakuta watu watatu, lakini miongoni wale watu watatu akaanza chagula. Aliwakuta wote fasi moja, akawaita wote waende kumtumikia, wote waende kumfanyie kazi. Sikia nikwambie, haijalishi njia tunaweza kwa tulikuyaka, sisi sote tunaitwa wanadamu, lakini kila mtu ana kazi yake hapa. Haijalishi wote waliitwa kutumika kazi, lakini hawakupewa talanta moja. Haijalishi sote tunaweza itwa kwa huduma, kwa kazi, tunaweza itwa kwa kutumikia Mungu, lakini kila mtu ana talanta zake. Biblia nasema akapatia mmoja 5, akapatia mwingine 2, akapatia mwingine 1. Haleluya. Sote tulikuwa kwa dunia, lakini hatukuja sawa. Dunia hii ambayo tulikuja hatuna mission moja. Ndio maana umoja, ingawaje wote waliitwa wafanye kazi, watafanya kazi yote na hizo talanta, lakini Bwana akaona vema apatie mmoja 5, mwingine akampa 2, mwingine akampa 1. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hii mfano natafuta kutufundisha nini? Katika hii mfano Biblia inaonyesha wazi kama vile watoto wa Mungu, umuhimu haiko ni ile ambao walikupa, ama umuhimu haiko ile ambao unaozoona iko mingi, lakini umuhimu yale ambao walikupa uitumikishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu nena kutumikisha ile muna baraka zako. Bwana Yesu asifiwe. Muna baraka zako, nena kutumikisha ile walikupa. Haiko hapo ndiko tupo. Lakini ukisoma mzuri, Biblia inasema kwamba 5 alitumikisha yake akapata faida, 2 alitumikisha pia yake akapata faida, na 1 hakutumikisha. Biblia inasema 1 ulikuwa tumikisha, hautumikisha kakamata kenda kaizika. Wakati Biblia inasema wakati walipana talanta likuja, akakuta 5 alitumika na akapata faida, 2 alitumika na akapata faida, lakini 1 ambaye ndazika hakutumika akiweka hapo. Sikia mambo ambayo lipitika pale. Biblia inasema hivi, Bwana akasema wewe 5 kamata hiyo faida na kamata hiyo talanta 5 zenikupa, enda nazo ndo kufanye maisha. 2 vile kamata faida iliingiza na kamata hiyo talanta uende nao kafanye maisha. Lakini 1 akanyang'anywa kwa sababu akufanya na hakutumika. Natafuta kushauri wewe ambaye haukuwa umetosheka na yale ambayo Mungu alikuumba. Nataka kuambia tu ya kwamba kia mwingine koreka iko ndio kia mzuri, hapana. Wako kwanza utumikishe ile ambayo uko nayo. Inaweza kuzaa zaidi ya mwingine ambaye unawazia iko na ya maana zaidi yako. Shida ni kutumikisha kila ambacho Mungu alikupa, lakini shida iko kukuwa na wingi. Haleluya. Unaona shida ambayo tuko nayo leo, vijana wengi wana
wanatamani wale ambao wanaonekana kama ni celebrities, wale ambao wanaonekana kama yeye Mungu alimuita kwa kuhubiri injili, anakuta kwa area ama kuna nafasi ambapo wako nako wahubiri injili hawavumi, ni wanabii wanavuma, mara moja na anajibadilisha na kuwa nabii. Mungu hakumuita kukuwa nabii, anaona tu mwenzake ni kama anafanikiwa katika yale ambayo yuko nafanya, naye kuliko atumie yake ambayo Mungu alimupa anakuwa nabii. Haleluya. Hakuna siku utaweza kandani ya fotokopi kuzidia original ya Mungu alikupa, na ukiendelea kukuwa na fotokopi kila siku kwa maisha yako tutabakia fotokopi. Watu ambao wanaweza maisha ni watu ambao wako original, hawataki wa fotokopi. Ni watu ambao hawafanani mtu, ni watu ambao wanaojifanana, wanaojikubali na kujiitika. Bwana Yesu asifiwe sana. Mafundisho kama hii utaipata tu kwa Tuishi Neno Ministry. Andika kama inavyoandikwa hapa kwa platform yote ya mtandao ya kijamii, Tuishi Neno Ministry kama inavyoandika hapa. Sasa wende huko kwa social media, TikTok, Facebook, WhatsApp, wende kwa Instagram, wende pia kwa YouTube channel yetu, ukaandike tu Tuishi Neno Ministry, ujunge pamoja nasi kwa Swahili, kwa Kiingereza usubscribe, kwa French ujiabone, ili kwamba uko unapata mafundisho kama hii. Mungu akubariki sana. Usisahau pia kugawia wengine, sambaza, gawia kwa wengine, nitakuwa baraka sana. Basi barikiwa na Mungu. Tuonane tena kwa sehemu ya pili ambayo ongelea neema ya upekee inaweza fanya aje jamaa iweze ama familia iweze. Mungu akubariki.